Enguuto negita district Ibanda hamwe na Kitagwenda bite kiyoke kiri kuteza abantu enduru nekiruhe koransi ekiri kuhika hirwara erya Uganda Matters Ibanda Hospital. Stella Kobwesije omwami ari kwebembera irwara eri nawe nayeriko kukwatwa. Nkitwe nkirwaro nkanagira polisi nagambire na DPC ngo batereze orushatu demonstrating eninga tworeko kwesharinga kwitu abwo rugutoru konka yanje ngumbe ntegeriza abako bayunura bakabariyo nibaza kurukoraho tutiro muranga mwinji tina hanta hitakagambire abwo rugutobu. Enguuto nekurwe kitongore kya yunura kandi cyahika abatura nivore ko buhinza mutima abo kitongore eki hamwe nabebembezi obutafayo. Omuntu noza kuvuga kuza Kagongo inyama zemba zone z'amabondezi niziba zaruhire ambulance tizakira baruguda zemo twe karuguda bwe bine byatusanga mu kisimbo wacenga mbwe nitwe tukoreki barwa ababebembezi bitubona baryo ko bakiza bine mpare ngufu tubatireme ningwa baturugaho ahazigate baridiro mukona tumanyabona nabo bururu bategerize mbururu cyo kibabuza. Enguuto tuwane hajwanwa habebembezi abari mu kachiko k'Enguuto ahabwa district Ibanda bitokorwa nicyo cyaremeri. Tune kuhandika tukamanyisa ministry tukamanyisa Uganda Road Fund uruguto kurwa tuberekezo kwa municipality akasenta keyine nikabaso butakora. Twakirira manager w'ekitongole cy'Enguuto ahabwa Ibanda Bernard byakagaba kandi ibintu byo yatugambira. Tugenda kuteka oguravu kutandika na nyenyikia. Tugenda kora kya katano kya mukaga na kya sabiti kujuze bine ebyo biro bitalonza abantu tukolesa mara tukompactinga turamara tujja kutandika ekibakweta patching kutekaho ka folding teirwe muna babale niyo beta chorus. Gachakwa Timothy Mushavi.